Sininna pangulina po ang Allah Ta'ala rigo angkana yasangi panggilan pasti angka perintah munrina. Kupura na perintah angka nak janji munrina. Ya kode mau po selamat. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tite matu kepada mak baca ki Quran nangka kelima ya ayyuhalladzina amanu ya nangka ni panggilan po ang Allah Ta'ala angka tu perintah munrina. Ya kupura ka perintah angka tu janji na po ang Allah Ta'ala munrina Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Bapak Ibu, nasuruh ki pong Allah Ta'ala puasa pada toh puasanya orang-orang terdahulu Pak. Supaya agak la'allakum tattaqun, supaya mutama kirisina orang-orang bertakwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din. Alhamdulillah, Allah senantiasa meridhai dan merahmati kita semua sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sininna pangulina po ang Allah Ta'ala rigo angkana yasangi panggilan pasti angka perintah munrina. Kupura na perintah angka nak janji munrina. Ya kode mau pa selamat. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tite matu kepada mak baca ki Quran nangka kelima ya ayyuhalladzina amanu ya nangka ni panggilan po Allah Ta'ala angka tu perintah munrina. Ya kupuren ka perintah angka tu janji na po Allah Ta'ala munrina Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Bapak Ibu, nasuruh ki pong Allah Ta'ala puasa pada toh puasanya orang-orang terdahulu Pak. Supaya agak la'allakum tattaqun, supaya mutama kirisina orang-orang bertakwa. Magina orang-orang bertakwa Pak, nasabah irona pataraka ipong Allah Ta'ala rilebo na tanen niya nasuri mo rin pong Allah Ta'ala tomatapat tomi pa inna akramakum indallahi atkakum iya mina pataraka darajat na pong Allah Ta'ala tau makanjae tepat na Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, iya tomi na janji pong Allah Ta'ala iwaring lalang alumua rilalan na tutungan na tau makanjay tapan apa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nigi to makanja tapan na waringi alumuang. Ubukarangi lalang madece rilalan na urusan na Bapak Ibu sekalian. Itu teman-teman lebih ke yang hadir. Jadi iro tepat Pak perlu mematu ya nguri madeceng. Perlu meto ipiara madeceng. Perlu meto ya tungat-tungangi Pak magai nasabak meloki lolongangi decen na lino decen na akhir. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu sekalian, karena kan diulah raja mopi sudah 20 ni sirah siwan ni mani apa ia tu ulah selangi Pak degaga 31 kalau 20 mana mi. Ya. 20 sera berarti siwan ni mani rajae tamani Sya'ban. Berarti kula tamani Sya'ban 30 menit sona ramalan ni. Berarti 30 menit si dia sona na tama ramalan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Milu manangapo ki kapan dapi ramalan? Iya roko ramalangi agar mi napigau tahu. Ya. Mapuasa masam pajang. Mapuasa masam pajang.
Bapak Ibu sekalian. Iya kita naiki Pak. Kuma bicara lino ki. Angkaro talolonga kuma puasa ki. Ya. Ya kutuma puasa. Mak bicara lino nya. Kira-kira na decengi mo kiro puasa. Insya Allah. Nah. Makotoro na decengi mo kiga sempajang. Insya Allah. Apalagi ramalannya kegian apakah raja tahu sampaja perluna atau sampaja sunana? Hah? Mereka tanya mana kejo loh he? Kira-kira kau ramalannya kegian apakah raja tahu sampaja sunana atau sampaja perluna? Sampaja perluna. Kega maroa apa sampaja lorowe nanya patarawe? Hah? Berarti mega mau pitau na pakaraja sampaja sunana na sampaja perluna. Lanjut pakutana. Kira-kira kega maroa pak bereja mae nanya palepai. Yeah. Biasa nih runtuh sampaja loro asal lapar marua. Hah? Magi nakoro kira-kira Pak. Nasabah masalah mopi pahan na tawe. Masalah mopi tepe nah angka sa tepe. Tetapi melo ipakanjaki. Melo ipiara-piara madece Bapak Ibu sekalian. Termasuk marepe kurampe Pak. Magi nang ka iya mina marua pe bereja mak tarawewe nareko letuk pitu ramalang. Deh. Magi ko pitu ni loyasi nasoro. Hah? Magai. Oh mega matakko. Magi na matakko. Nasabak de na biasa. De nang kana pamanasan. Natak pamatungatungan. Akhirnya napa piting nasupuro ni. De. Padahal kalima siya susiwan ni yoli Pak bange. De na sinin na tau mangkalinge bange sukuru. De to na sinin na tau mangkalinge Pak bange takabere. Magi pale ang kalala to mangkalinge ban maselami. Basi tahu. Tama si waktu. Deje ne seding maka tapak tama. Iko deh mau main lah. Tak makor Pak. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian rilalana yawaniye. Menurut Pak disengeta Bapak Ibu sekalian, irol pong Allah Ta'ala nulli Nabi Muhammad mengolor yalena untuk terima sempajang. Betul? Terima sempajang. Siaga na terima Nabi Muhammad? Hah? Siaga na terima Nabi Muhammad? 50. Ya. Siaga pelik na palisu? 5. Magi na 5 mani. Nasaba angke Nabi Musa dupai ni. Surat tawai. Opuan. De kasi nule umaku ke 50. Ay mana sa de nerule Pak? Pak pura pas kalkulatore 20 pajang. Ibagi 50, 20 rua menit arwa detik. Masam pajak sikit. Ya. Pas kalkulator sampai jawabannya rupa maka dah magi de nulai. Ternyata de membato Pak nerule. De gaya lah Sarah.
Sempaja bawa ya lah. Sarpa 20 ruaman ni arwa deti. Basi tahu. Ini Bapak Ibu sekalian. Tama-tama lebih kadir. Nah, di saat pura ipaham maka da iro pong Allah Ta'ala na patirimay pong Nabi Muhammad sempajang kelima sesusiwan ni iye. Isa pakatie. Na palisu lo rilebo na tanay na paguruang ri umma na Bapak Ibu sekalian. Iro lagi na puwatang ita wesesa. Dia na cek dek. Dia na cek dek. Mikik-mikik butin na pak. Siaga mi pak berjama waktu sampaja na rekode na lepa tahu. Siaga to pak berjama kuma lepa itawe. Siaga persep bedana pak. Siaga persep bedana antara sempajal loro siba sempajal leperen. Siaga to bandingan na antara sempajal subuh siba sempajal leperen. Ya. Ia lalu ya uruntu emadari kalau kak malepa. Masih sijaki letu. Madari penuni sujadan nade pagatau. Dito kapan ako kumanya? Oh makoto. Oh loyo na sujadana. Si runtu moro. Makaplingi. De garo na jadi pakoy pa he. Yale memang nisab khusus iro tau meloi makapling. Ko paralui pak, ale nisab pertama, kedua, ketiga. Toh? Tak bului kasih melo masih jak letu. Toh? Tak bului melo lo masih gie. Ibici pimatu pu ima ni pakato bay maka dah. Ia tu bersih 1 2 tu. Pemanasan mana tu jadi pakan jaki batemu katok bay. Toh? Pak nape pemanasan supaya matu ia kupura kumasa pajaloroi pada sijak na ye sejadangin letu dia pun nerle terpakir deh. Ini Bapak Ibu sekalian, tama-tama lebih ke hadis iro po Allah Ta'ala marengi sempajan Nabi ta aga iro apakah sekadar perintah. Ternyata tidak pak. Ia rosam pajangi na terima Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pak. Pak murah sara ini nawa. Pak murah sara ini nawa. Magi pak. Nasabah. Wat din naula Nabi naula pong Allah Taala. Sininna Nabi mat diolo detoga ganoli mangolo ripuangnya untuk terima perintah. Semuanya melalui malaikat Jibril pak. Ya. Tapi magi na Nabi Muhammad nuli. Nasabak ternyata mancaji pak ngajai na iya mancaji ak guruangi maka dah ia ko melo ko si runtuk puang Allah Ta'ala. Melo ko si bawa puangi. Lau ko masam pajang. Ko masam pajang. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu. Nigi tau melo lolonga baraka mega. Perbanyaklah kamu ke masjid. Apa dega ga anruan na kibua pong Allah Ta'ala rilebok na tanah kami nama baraka masigi. Tapi seji selat tasesa mega tanya masiga nunri sapa baraka kenri pale. Kusandro. Biasa kirun tu baraka aku sandro Mana kerja? Aja tak kebor mana kalau pesantren siapa baraka? Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Macam-macam nalawi tahu siapa baraka pak. Lo niki buru isapa baraka, lau ni bulu isapa baraka, lau ni salo isapa baraka. Ya. Termasuk kan pura hebo pinrang
Suselat apa tuh? Sapa barakat wilawi selalu pangkap. Sigeri Pak. Bayangkan ini. Ais diga apa kampung na salah Pak. Angka lalu kampung pura ondri macarama Pak. Napa kak mitap kita pamakada ustaz aja na tersinggung itu diga atau dinakenai. Kadaka mapa memasa. Makadaka terpaksa makutana kadaka puima pule itu nakade pole. Kadaka ni kapi pole. Nasa pule itu Pak desa. Guru agama pule itu. Guru pengaji pule itu. Oh, dia memang tugas. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka dah tonga gajer nak ada tonga usas. Ya pelena sakumelo ki mapau tapau bawan ni. Ya. Maka dah deje niat tahu lo pangkep. Milu mi papahami. Kira-kira cara nama nasai angka Pak Bura poropa. Mata pakai gormen apa laba atau pangkep petama. Nanang karo tau rumah sakit esioso antri melo tamu rumah sakit. Made no korolona pacuru. Tapi makoi ro tepat na tahu Pak. Iya ko angka na Pak bici letu rialena na nanalak kalanna. Ya. Na cinampa toje na matapat tahu Pak. Apa makadai matakal law din atakal lisu. Ya. Magi Pak apa iule mani. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi semua itu adalah sebuah ujian bagi orang-orang beriman Bapak Ibu sekalian. Nalai dece Pak. Dena pada nabi-nabi madiolo si bawa Nabi Muhammad milodong ngi umat Pak. Iya umma madiolo Pak Nabi madiolo iya na cau na pengajari umat na apalagi ko ipat diki ni akada-kada ini maga ni Pak Aide. Na sorol lepa-lepa ni atan na kada opuang. Cauna. Ambak memang ni. Patalangi. Ya. Tunui balian tanana. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi Nabi Muhammad dia Pak. Perinsipnya Nabi Muhammad. Ia naro mancadi sabak. Salasidina. Papasukuna sifat kanjak rialena Nabi tak. Mari Pak. Ipat dikini ya kada-kada ini ipitan na ni aga na pau ya ko tiamay nga ambo na anak na pa ya ko din na memang anak na apo na pa magi pa tule kira-kira prater ya jadi tesennya dia cepa ya pagurat dia na wadik mengingi dia na wadik kicau anak lepat tuju dek aja tak cau apa ya tu mu cau na pukelo ke dona lei jagai lagi belum tentu mat tuju apalagi kodenya mana na tuju iya naro ampai agama apa salasidina untuk kendalikan itu aja na mega sifat na makalalai pada je tu gato diga sifat kalalai apa diga gato diga sifat kalalai apa tapi supaya aja na mega sifat kalalai na tahu salasidina ipak gurongan sempaja Pak sempajang sampai Nabi tamakada muru auladakum bis salati li sab'a suruh lalu anak apo mas sempaja ko pitu tahun ni artinya ia ko isuruh mas sempaja pitu tahun dek tu na mungkin isuruh bawa pate mas sempajang berarti ipak guru pejolo mas sempajang ini Bapak Ibu sekalian nah dek na pada kau tahu batu isur mas sempajang magai maka dek akimis salah patatumi sempajangi magai Pak na sebab sempajangi na watu pasilangan ngijai na decing sempajak tamatu ipake untuk si sumpu puangi sempajak tamatu ipake mancaji sulur isrimundri na puang Allah Ta'ala. Ini toma-toma lebihkan kadir. Jadi makanya iro sempajangi Bapak Ibu sekalian. Okoniro mancaji syara ampai.
Nabi Muhammad yuli langsung na sebab melo po ng Allah Ta'ala pitay langsung ibarakae risesena umatna. Risesena umatna. Salasidin na Bapak Ibu sekalian, ipalalangan na antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aga na po ng Allah Ta'ala alladhi barakna haula. Di sekelilingnya itu terdapat barakah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya Nabi Muhammad riwat tupurana mulai susah lopo pak lari lo kegay lari lo masjid lo imak darari ripong Allah Ta'ala di Masjidil Haram pakutan aku ini Bapak Ibu kena kisus salomo kira masjid imak darari ripong lo kegay kipala ya oke ni rono worosi di pak guru arro maka da kupura kinakan na susah dia naga pada kanja kutulo masigi emak darari nasabay ko kiki masigi emanasa ati masija ipakata beda ko kibolay pak beda pak apalagi ko masija memang atau ale-ale mani ko masigi pak na tumilo mo tu dar rana-rana ipa milo to bari pong Allah Ta'ala sukuru ki papenya menna milo patunjuk ripong Allah Ta'ala risinin na susay yakin 1000 yakin pak pasang kai tak nanti tak dia nak dia cile mata tak tu Bapak Ibu sekalian ini teman-teman lebih kengkadir ini rupa melo ya kuragai jadi itu Pak Tulo masa pari mako apa sebenarnya milo mi siraga-raga pak ya mikir siraga-raga. Makanya korang malangi pak, dia tu tujuh kelak ada pak, apa risah ke depan nomor masih ki. Korang malangi pak, dia nak tujuh kawan ni pak, jokas semua ni. Apa risah tu saya kolor dia namanya tahu. Ya, jadi korang malangi pak, tangga semua ni tujuh kah loro. Ya, ya ko di luar Ramadan jok kawan ni ki. Tu Bapak Ibu sama Maghrib Isya, tak 24 ni, ya ko seorang malangi asomi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, iro ipahangi mana maka da iro Nabi Muhammad sempaja na tarima. Ta? Ia to naro na pagurang ko makna sampai mapasang. Sallu kama raaitumuni usolli. As-sempaja ko pada toh ya mas sempaja. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya sempajang itu Pak, dimanapun kita berada, yakin Pak. Semua rukun sholat itu sama. Ya. Agan na pelik di napa ada Pak? Tambahan-tambahan sunnah Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya pokok pada mau nemu. Dito tu gato mapengiwangi pokok, digaga tu mapengiwangi takbir digato mapengiwangi Fatihah, digato mapengiwangi rokok sujud duduk di antara sujud, salam digaga tu mapengiwangi itu Pak. Syahadah digaga. Agak pelik pengiwangi niat sebelum takbiratul ihram. Bismillah. Panggil mana rupa? Malupo ke mabicu gak tahu deh. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu. Bacaan-bacaan lain dan seterusnya. Padahal semua itu melomi ipapahangi Pak. Makadai. Iro ya sengi sempaja na perintah pong Allah Ta'ala sederhana. Agak sederhana Pak. Nareko demulle tatonge tudako. Demulle tudange liuko. Cuma kumiki mas sempaja berejama aja tolong masigi kumiki mas sempaja liu. Agak terjadi kira-kira. Salah cek dek na wule kita lo yolo na pu imang. Jadi angka matoto anrona waktu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Irona terima Nabi Muhammad latu kuridi yaitu neri perate Pak. Persoalan sempurna atau tidak Allah yang tahu. Yang penting kita berusaha Pak. Ya. Apa ya ku hadisa na Nabi tamelai pake Pak. Melo ya cinrolai sukuna menurut hadisa. Pajamana masam pajang matoy. Ya. Pajamana masam pajang matoy Pak. Magi Pak nasabak aku hadis. Maka deh
ia ko tattong itawe silam pupi aje ulunna. Ha? Nulimo pada tomata palampu aje na silam puluna. Ha? Napan rasa toni tau buku Ta? Jadi ia tahu malah salah paja masam pajang. Ko makadai ia pernah asa, ia pernah cocok ko silampu aje na uluna. Makotoro ko makadai ia pernah asa atau ia pernah suku rokok na tawe ko silampu poncina uluna. Maka ni na tahu matoa. Makwa meniro ko. Gangkan na miro. Suku mor menurut ini. Suku pa apa angkan na ranulle. Niga makada puangnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha de ubabani tayo gangkan na nulle. Jadi ko gangkan na miro nulle roko Iya dah ro. Padami ko masampajaki sira kami tulle matarwe suku. Raka kedua de depan itu dan ada tak kada cauka angkan na mirule ya naru beban pak. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting setiap gerakan sholat itu aja medai imange ya mau bawa cidi pak aja medai imange bapak ibu sekalian ya. Pasangkai sekemu, pasangkai dodomu, opan masampajan na medai kedona imange. Makanya tu diimangi kali bimbi kai pak guru memang kipa. Ya kok kedo ki maperintah tu kedo jolok napa tu mate. Ya. Allahu Akbar. Makotoro rokok pi mako napa kada Allahu Akbar. Apa eko de patu rokok na tu makada Allahu Akbar kana tu laba. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi itu untuk kaidana Pak, supaya aja nek deki makmungi Pak. Jadi kedo ki jolo imangi napa ki maperintah. Nah, makotoro kanjak na sebenarnya kehidupannya Pak. Ya kumilo ku perintah si dia tahu iku mulo ini. Supaya menyamang itu iparentai. Nah, kada to masuro lagi pigau i. Yang jadi masalah kutu masuro na de na tu nei pigau idi. Pasti monir atau isuro na kada idi ni. Kakar deh. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh apa? Ya. Katisan ina terima Nabi Muhammad deh. Pakutan aku kedua. Agak plena lolongan Nabi Muhammad. Tah? Katisan ina terimai sampajang. Tapi agak na lolongan. Biasa tangkeling pakutan nero. Agak na lolongan Nabi Muhammad laut terima sampajang. Ia nalolongan ni Nabi Muhammad boleh terima sempaja pa aga rigo makadaina Nabi pongalat makadaina Nabi Muhammad at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya rupa na pangulo manangi jolo sinin na dece purai na pudecing na pangulo mana sinin na wading manca jilalap baraka. Wana pengulumana sininna pamasi baraka ina lulungangi pa lauri puan aga na po pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya rupa nalulungan Nabi Muhammad dia na terima rupa nalulungan langsung puangi maringi pa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iko na tahu waring asalamakah di antar semua nabi alina Pak terima langsung penghargaan dari Allah keselamatan bagimu ya Muhammad pamasi wareku Muhammad baraka wareku Muhammad. Tapi Nabi Muhammad okonidena ga pada sifat kanjak napa aga napa Nabi Muhammad assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin upang aja nih ya bawa mering asalamakan aleti atamu macai makanja ya
mace beribadah, makan ja ibadana Pak. Ibadis salihin. Iya rupa. Kutanai mana ki garedi? Kalau lolonga ki penghargaan ki lodong amor teh nak kada tanah podo teh lolonga mana to? Hah? Agak boleh tahu maka deh. Mita tu. Itaihe. Aku rete Pak Mega kalau lolongi penghargaan. Dia nak kada tanah podo kasih lolongan mana ngita we. Nabi Muhammad Pak yarenni asalamaka jamina pole ripuangi aga napa aja nanya ripuang aleti atamu makan ja ibadana. Ya, coba Pak. Jadi syarat iya Pak he. Jadi aku melo ki tamar sesena Pak dongan Nabi Muhammad aga pigau. Melo ipakan jaki si Pak me ipakan jaki ibadah Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu yaitu Nabi Muhammad sebelum ipalalang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik Sidratul Muntaha dimulai dengan apa Pak? Dicuci hatinya Pak kutanai. Nah sebab ibadah dadana Nabi Muhammad dicuci hatinya ya ro idik memang sempajang ibadah to gada data. Bisa itu gak tita. Hah? Mana kade Pak? Wajib iru Pak. Wajib iru kutunya masem pajang. Miki masem pajang Pak. Ibadah jolo atita, ibadah arota, ibadah atita. Kenri posisinya Pak. Posisinya riwat purata mak jene. Dah? Posisi riwat purata mak jene. Agai baca. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Iya Pak kajiyata Pak. Iya naro iya legari ko tae pahe o ko tihe. Pakutana pamulangi. Milodok kiri po ngalatala opo po tama kari sisena atamu maceto Pak. Macam mana mu kita baga? Hah? Macam mana mu kita Pak? Istighfar. Nah, jolo gare. Kira-kira ya ko pura kinangi milodoang Allahumma jalni minat tawabin. Opo pertama kari sisena atamu maceto Pak. Tulemoro purata majene latu matakabere sempajang dia tama dosa. Tulimo. Palawangan na Pak dongeta si bawa latu takak bereta. Tulimo rode tama dosa. Napura ke jema jene. Detoro nang katale pamak gosip. Pura mak jene. Hah? Napa ngajari mo kiro jene taro makade pura kaje mak jene. Hah? Napa ngajari mo kiro kira-kira. Pura kaje majene ya deto aja ku bicara sale je tawewe de dia tete cerita Pak de tetapi tulimoga ir pasiri timu tak tanya dosa mata sedih iya Pak tanah ini aleta pada apa aja de tu melo macorita anggota si mapamula detum matena saki sombong lepodangi makada astagfirullah aja jolo macam kada kapan kau sadar lowe sadar nih na cubi-cubi siki ada di jolo pura ki majene matu pi yeah. Nah tapi sebelum itu Pak makanya supaya iya Pak donget taruat ding si sambu Pak makanya kutumelo masam paja pakan jaki nia pakan jaki nia makanya kutumelo masam paja age pau lillahi ta'ala Bapak Ibu makanya makutana Kak ditoro nengka ampai loka masam paja ngapa mi kasih runtu yanu. Hah? Ampai lo ka masigi Pak Meka sirun tupu iman. Tapi maco masem pajang.
Si cocok moro niat tak? Hah? Ini Bapak Ibu, tak dampai ke Bapak Ibu. Arti ini kajian ilmunya kita Pak, supaya sedikit demi sedikit waktu kita ini berproses memperbaiki diri. Kamakor Pak sebenarnya kaidahnya kita berdakwah. Toh? Namo tace demi Pak disange lolonga ko yulemi mitte tace de cedero. Pak namo tu cia demi ko mak barakami Pak. Apa dari toliwe kan yang keling na digagal lepan. Pura lalu ki macarama digagal nyaman na lolonga teh saliwang masuk. Mano ko mana Pak de berjamaah. Hai, pacarama gaya ro. De gagal de dosa mina pulai. Padahal iro pacarama de mana na podaki. Cuma dia minta si cocok modelek nah. Tah? Kamu dari makaro Pak. Tanya dia cenda ya lo Pak. Tapi magai. Nasabah kita kadang mendengar dakwah hanya menurut selera hati. Bukan berniat bahwa saya duduk mendengar ilmu. Duduk mendengar ceramah untuk apa? Belajar dari ajaran-ajaran agama. Supaya yang baik-baik saya bisa perhatikan, yang tidak baik saya berupaya tinggalkan. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tamu ni waktu aja. Deh? Tamu ni? Oh, materai mama tu kan? Oh iya. Ya. Yang kedua, kaya roto baik katisan ini apa tuh? Jadi tobat itu bukan sekedar mengatakan astagfirullah, tapi iule gareng nareko irisan ni jana dene pigau. Kagir sebenarnya cara goncina opo pertama ke semua maca toba. Artinya maca toba irisan ni maka dasale dek nana yola. Kak makero Pak. Jadi kupur ki majene nanan kata melo pakere-kere ki. Macam kita makere-kere. Hah? Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ya guru memang pemakai Pak. Kayak itu kodena kan yang kelinga roga, kayak diga timbangan apa? Diga timbangan nah. Yang kedua, macam mana mungkin mau pacing? Ya, macam mana mau pacing? Ya, mapi paci watakale nasabah anajisikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dia tuku kejilaan mobil apa? Di satu materi nero anu liwal ampena. Ipacing ale di waktu ana jisikata agi pigau dio pacing aga serak na dio pacing dua mi nomor di pakanjaki niamu yang kedua ricak maning ale nia ana me kuma basara jadi to me ko basaogi jadi to basa tolongnya jadi me meni ta me ki ponco jadi to me ki melampet jadi to akadami meni nawait apa nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardhan lillah. Aide bisa bahasa Ustaz. Bahasa Indonesia ki. Saya niat mandi wajib dari hadas besar karena Allah. Ade itu sama bahasa Indonesia Ustaz, apa sogi ki? Unia akan ngidio pacing boleh cari pemelopo kuna sebab Allah taala. Malampel ade Ustaz poponcoki. Unia akan ngidio pacing karena Allah. Ayin kau apa ponco kau apa? Dio pacing atu po tisatu. Melotonnya leka. Leka merica. Tak? Ya kok kiki diri natasi tentu bawa di jolok mereka dia pacik puang. Lupa ada curu. Mohon ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya nak peci dia. Ya. Dia nak di melampe Pak Mon ini. Maka sama matu bama nate saliwan nah. Bapak Ibu sekalian, jadi itu ketemu sempaja Pak, ipacing ini watak kali, ipacing ini pakengi, ipacing itu milo yonri masam pajang, sini. Yang kedua, ipacing itu atie, ipacing itu akalangi, ipacing itu tamaya watak kali tak, ipacing mana ngi Pak? Cuma ia micik dia bahaya Pak. Pak angka hadis Nabi maka dah kullu lahmin nabata haramu panara uladidi. Maka dai guru tak kali si denreng
sebenarnya ya komelo ikaji hakikatnya sangi sempajang ya kong katau pur mandre anu haram na palo takabere ya kalau takabere patapulo so patapulo ni dia terima sempajan dia terima apalana sempajan nare kopure teh mandre anu haram ya sampai makada guruta ya kong katau poli boto nama cilaka pakanna dia nak kada mau pakanna nama cilaka pakanna iro al selip pakanna na napake meli kopi napa meli susu gola napa pacandu ninumi napa nasa ngalena maingat nalo mas sempajang de minasa na wadi poda makada de ni terima tapi hais pole kege ni terima kero pa jatuh na ria me waktu tanang ibu ya ko pole ki saray nang kadoko-doko ta poleang ni mareki punna saray atau tauma saray kayo rupa kutanan apa punna saray atau tauma saray ya ko punna saray maleki berarti halal ya ko tauma saray mareki tanda tanya magi tanda tanya kuramogi suruh ku punana maka da alimi anggotamu apa iro tauma saray maromo marisiwali pak iya kotannya anggota na lo milau de na rengi nasikikeng tapi ko anggota nang kapole maka bilal maka da kumi kuma tulis pada muka tadampaikan kama na kanna may ngaki aja tuli itu kama komero pa kaidana artinya ya koyale agagana tawenya denilau ya resikonya pasti haram pak anu halal sebenarnya yante tapi selesai dia menjadi haram risesena pongan Allah taala Bapak Ibu sekali akibatnya salah sedikit doa salat kita tidak diterima pahalanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya cidipi pekanjaki si pak tak mawatangi pak Pak itu kutupur mas sempaja maka daki assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah selamat mana ku ini tu merepelo rampe pak angka tahu pak milo mas sempajang namu pu imak diton kena salama ya apa nape ni teh imangi milo maju nak kira ini garmatu maju nak kira ir oh iya sih ya ko si cocok mi akalan namanya menyama papinat dina tapi ko iman na caca maju manuku tiap aja Allah mana kali na maju. Iya sengi mak mumpa mak burak mali tawe matunru toto ni mupoji togi imange mucaca togi ya komelo ko asa ikhlas ko manca di makmu de apa nak apa takabere kanjak apa takabere memang Allahu Akbar. Maile takabere. Allah. Dena makanja takabere na pa dena poji manye. Boleh salah bacana pu imang. Manoko makadami imang aja ni kesuruh ko. Sisa na pura maberesel. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Magani salah baca sih. Bayangkan ya, si agak ni dosa atau pak mas sempaja kita degado tak tahu kesempajang. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya karena waktu kita sedikit. Ya ini sekadar anu pak penyegaran saja pak. Mohon maaf kayak kong kapaleta si cocok realita tak dapat gimana aja kak. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain tidak masuk lain hanya saling mengingatkan di jalan kebaikan itu pada selama di akhirat insyaallah.